Ole, simpai ole, kehi KH larin kima, Chief Life Insurance Advisor. Kani LIC hian kum som hi le pakhat tuna hian ka service na ani chuan hei tuna hian kan policy tun laya ung tre em mai Invest Plus LIC policy zinga single premium kan ti mipui ngan hriat thiam dan tura chuan lump sum deposit fixed deposit ti te pon kan the thiamin na rin oma chumi policy chu koran sei dona voi khat chau da ngai tin da ngai po ani lo voi khat chau da ngai chi policy karan sei dona ni toy filter ran sei ka tum dona karan sei zinga hian hriat fe du lai emo nuwa ron traffic le zual du emo policy le du te emo inomani chuan anoya phone number a hian in lo chin chiang ta khan office hun chung kher lawa pon eng lai po in so fi thei kani do na ni kha pui mi lo khia sak do nia ole in sei tan don mai la tha ome sei ta kang khang an policy hi LIC's Invest Plus policy an ti hi ULIP policy te kan tia ULIP ti chu unit link insurance policy inania LIC policy reng hian table number nei vekta hemi policy po hi table number 749 ania chuan hemi policy hi kum jinglo no sen tan ponala thaya chuan som sari mi pensioner tan po in alak thai ani som sari moilam pang tan chuan lak thei vek ani hemi policy hi deposit thei niam ber hi cheng nuai khat sing hi le sanga ani chuan hi deposit thei niam ber tun la ya chuan ani maximum deposit kan tia deposit thei sang ber hi sang lama chuan no limit an timaya bithia than om lawa tam dak po kha sang lama chuan deposit thei khor tel te po anan deposit tiang khan sang lama chu bithia om lawani ti chuan hemi policy hian life insurance om halta ulaya hian hei mutual fund te alare mema tiang te po hi paisa pe punat thale him tak mai ani hi mutual fund aya thazo kha ngai ani mutual fund nen adang lam na kan sei chawanga in aphe chawjel tura ngai ila chuan heta hian min cheng moi kha sing ni le sanga hi aniam thei beri ron deposit ta seng lam samin fixing anda ta top ta seng LIC chuan ta hian nuai khat hemi an deposit atanga 1.25 hi kan pun tir thin ta ni chuta aron chuak ka chu alu khonga life insurance kha alo ni ta ani chuan heti hian an sei ta ila nuai khat sing ni le sanga hi min lo da tang seng ta chuan alu khonga hi into 1.25 alo ni khan nuai khat singa sangru zani le somnga hi alu khonga alu manakha alo ni ngal don ta chu life insurance na kha lo ni kha ta kha mutual fund te ka thian kha na ve thei ta lawani chu thaem ema chuan hemi 1.25 lo po hian deposit atanga 10 times po hian lu khong sang ka du anti ni kha chuan ati thei ta bok ta chuan hemi anda antina da hian nuai som lo da ta seng hemi 10 times lu khong sang ka du boke anti ta seng nuai som ale hemi voi som kha an pun tir don ta ni nuai za kha lu khong ani thei dei na ni chu atiang khan ama ero chu atiang heta ya helaya 1.25 kan pun tir khan anan paisa ran da le 1.25 kan pun tir chuan alu khong kha le alo niam dewa ma seng investment amount na kha paisa an va invest va pe puna kha hlom lo len jok thina wangin apun san na chan sakha sa ta jok thina ni chu wang chuan
helaya hian hemi 1.25 hian kan kal pui tlang puya apunga san jok thina wangin yang te kha lo seta ila tichuan emi policy a hian asang lama chon bithi om lova tichuan kum nga a hi looking period kan tia kum nga chung kha andam ani chon policy la tu kha adam ani chuan kum nga chung kha adha tang ngai ngai tur ani ve thung ani tichuan ama ero chu kum nga chung hian alo boral ani chuan helai siang khan policy number anei man che second khat nu apo lo boral po ni seng alu khonga kha ada za ta tang khan 1.25 kan tun tiranga khami kha aro khom tu ten an claim halam chu ta ka chu mutual fund ten na dang lam na le mutual fund aya that na chu ani tani khatiang khan tichuan kumngan nuwa hian kumnga ron ten hian looking period a zo ni maya amateur ni lovin policy min na puiting ti na ni chong lawa kumngan nuwa hian na lak chu theye paisa kha apung ten khan na lak chu theye ti na ni maya tu na hian hemi policy a hian kumli le chan ve abin na pung hial ani chu chu athat ma wangin vaini hian hun nan bang ani a ni pui tan kan la kha tam tok lo em wangin athane mai om sia chiang chuan hemi policy hre chiang ila chuan kan du na sadon hian alanga himsi sarkar phalchin tlap le sarkar ta a khan paisa kan ve invest kha poi mo em ani he che bom tele ya ang green tlang vak lo te kan bo ri thina khatiang khan la vin yang sarkar malak na anga hian yang sarkar ta hian kan paisa te kan pe pun hi apoi mo em ani de chuan policy ta ma hi kum som ma tanga kum som le panga du than theni a lang puin kum som ni le panga ta me kan than saka kum man huwa khan du du na lak so the wangin kum som ni le panga kha an na ri the le apung kha a thating maya apung sang thina chuan kum som ni le panga kha phang ha wang ton ni chuang lawa kum man huwa khan eng huna po du du huna khan na lak so the ho sia chawang chuan atram ri pian kha apung na chan saka thada wangin atram ri hi ngaran ti sak lang pui thina ni kha lokseta ila umman nuwa du du huna apung tenen kati hun la ya economy market rate ang khan lak so thi ani a umma hi hun rei tak ani lawa kan tile le kumma te chu zo sung sung maya chawang chuan hemi policy hi mi zo te mil tok tak te po ni in kan thiani de chuan tu na hian hemi ya punna re te hi kum khata paranam kum khata za som pan hi atanga za som paruk hi apun dan tlang pui angaya ni a ama ero chu economy zirin he ai po hian hiam theya he ai po na sang theini economy zir khan chuan khami kan lak chu don khan apun le pun lo kha surrender value kan tia LIC tung kama chuan khami kha en masak thin a tha a chuwang chuan kan lak chho hun la ya are ta kha alan thei renga wangin a check masak thina wangin a check masak thei thina wangin a check masak a thatlang pui ni chuan alo niamani chuan apung kha lo niamani chuan lak chho ri lo khani maya apung san hun ka ha le mei turani economy te chu tlang pui thu in a thang zela chuwang chuan apung hi ran sang zel tura besi ani chuan kumwa zela hian guarantee edition omle ta mutual fund te na dang lam na chu kumwa zela hian guarantee edition om tabi kani guarantee edition hi LIC hian a policy holder te paisa an chan no tur ta na khan apun that the le zul ta na khan paisa kha unit kharon le sakthina kumwa dan zela hian chuan kumnga na a hian an da tang kumnga na a khan 3% an ba invest amount paisa invest amount na tang khan 3% kha unit kharon le sakta apung bel chana ron siam ta ni chuan kumsom na a 4% in aron le sak le thina chuan kumsom panga na a 5% in khatiang khan kumsom ni na a 6% in ni nga na a 7% in khatiang khan guarantee edition a hi hemi policy a hian om tabi kani chu mi chu an the thiam dan tur ol sam zonga chuan
policy holder ten hemi policy ron lei tu te khan paisa ron pe pung tu te khan apun that nge nge thi dur ta na khan LIC khan aron chan puya paisa aron invest pui thi te po in asei thi ome katiang khan guarantee edition hi ala om le ta ni kha kha lo thile dai la ti chuan mutual fund te na dang lam le na chu paisa lak so huna khan policy mature mo looking period azo hun kum anua khan em huna ko paisa khalo la chok don ta ila tax hi choi om ve lo wani mi policy hian atiang te khalo khele ta ila ti chuan sovereign guarantee a hi kan chuang khop maya sovereign guarantee LIC policy hi re hi government of India hian a guarantee veka LIC hi engemaw pala lo tla cheta ang seng LIC in paisa pek tur song song kha India sarkarin apek vek do na wangin LIC himbik em ani life insurance sector a chuan India rama chuan LIC chau hi sovereign guarantee nei om chun ani a hei hi a him na bi em bo ani ta a chu mi fing le thil khredo ke chuan hei hi LIC a policy la ka hi an du bik thina ni te chuan engemaw debt claim lo om pal ta ang seng policy holder ka lo bor ta ang seng LIC a chuan TPA third party administrator hi amang ve ngai lova LIC khan officer ate khati ang debt claim boi pui tu tur khan amang thina chuang chuan mit thi chung kuate chetok chung ko tene la hian paisa adil ve ngai lovani khati ang te kha lo khile te la ti chuan hemi policy a hian fund type kan thia ava invest na tur type pakha chili om ta growth fund oma balance fund oma secure fund oma bond fund om ta heta hian kam da satlang pui thina growth fund a hian hei hi achirang bera apung thabera gan economy than logan hiam chaka economy that khan athang chaka tiang chuan hemi growth fund a hian kan da satlang puya antian economy te lo hiam don ta angin lo lang ta sela yang hian bon fana emo secure fana hi kan da tiang ti in kum khata voili hi hi athak theng the ni switch over thia yang khan bon fana hi na chemuang bera tlak pot lan hiam muanga apung po pung muanga katiang khan hre thiam ul sam dan zong sei ta serila chuan growth fana hian economy that pa ngai chan growth fana hian kan da saplang pui thin economy ai niam mo thad don lo kan theni chuan bon fana tema secure fana hian a switch over thea thlak thleng thea kum khata voili e thlak bol theni ti chuan net NAV kan tia net asset value an tia hemi policy ni first class hi ni thathum sang ni la somhia khan LIC hian aron launch aron tlang sara ta chuan chuti hun lai chon are ta hi cheng som ani a yang policy hi LIC policy dang nen en ang lova traditional policy hey money back ti te children policy kan ti tam ber hau te khati ang ne khan adang lam de ya hemi policy hi chu ta chuan hemi policy hi chon re ta ombik ta ne bazar thil kan va le ya re ta omang hian ta chuan hemi policy non tlang sak ti hian ni mar san hi la som hian are ta hi cheng som ania ti chuan voin ni som hi le panga September sang hi le som hi le panga hian hemi cheng som lut na hi tu na chon cheng som hi le pan hi le 0.0118 ani ta dei da ni chumi chu kan hre thiam dan tu ra chuan mi in policy kha ami anon tlang sak tir khan noi som in hemi policy hi lo le ta seng tu na hian kum nga vel akal mek ta a cheng noi somin hemi policy lo le ta seng tu na hian cheng noi som ni le pani vel bor alo nei don ti na ni chu tarang chuan abin ai da sang to ti na ni chu hemi policy hi hatiang te kha lo theta ila a tha ome kha hetiang policy hi a that wangin sei po an wama kima a sei tu ngei me po hian loan kala a hemi policy a hian ka invest ngam hialani katiang kop khan hemi policy hi ini chuan kan ngama ten kum som ni chung hemi tiang policy a hian experience nei to kania tewang chuan hemi policy hi ni puiten information nei ang te ran invest during kan som chewani
คาให้มี policy กัลพงตลังปุยนี่ให้มี policy เฮียน Nivest Plus สุนิเชียลว่า Market Plus กันตีจุดอาจวนกันเชียนูประคัที่กระดาษตีร์ตัวจะมีกระดาษตีร์จุดอดาคนไล่จวนหน่วยนี่แหละเสียงอดาจนกลุ่มสมปังชุงกระดาษตีระออกัสถาคานอรอนละชัวค่ะแต่จวนปุยสรนลากชัวค่ะเจงหน่วยเรียดเละกันเอ็นลูกปุยสลากชัวค่ะตั้มอังเริงคุกมาให้มีกระเทียนนู่เฮียนนี่สมทุ่มเลยประคัดออกัสสังนี่แหละสมคัญให้ที่อัง policy ฮียูริ policy single premium ลำซ้ำ deposit เฮียนหน่วยนี่แหละสิงาค่ะนี่สมทุ่มเลยประคัดออกัสสังนี่แหละสมคัญหน่วยนี่แหละสิงารอนตาเดี๋ยวจวนนี่สมนี่แหละปริยัติออกัสสังนี่แหละสมนี่แหละพังธรรมสาขันอารอนนัดชกตาสมพังเวลบอร์ดานิจูตาเฮียนเจงหน่วยเรียดสิงลีสังสริจันิสมเรียเลยปารุอัลชกดิเมนีตุรุคุกมายาข้ากุมสมปังชุงขันsimple interest สินะปาร์ชนะขันชุดไตละจันฮีสมทุ่มเลยปริยัติ 0.914 ปาร์ชนินปุงได้เมนีดิฉันกุมขดาจวน 15.92 ปาร์ชนินปุงสมปัง0.92 ปาร์ชนินปุงที่นานิจูให้มี policy หิมเสียเอ็งมาว่าบ่อยง่ายหรอวะให้อินหุ่นหันเลยเตะ real estate เตะอัฐเอ็มมามาเอรอจูว่าบ่อยปุยตัวไล่ข้าตั้มชีนะข้าเถียงไอ้ข้าชวนเถียงLIC policy ไปสาขารันทาอินเอ็งมาบ่อยปุยชุนจอมตัวเราหรอวะกันเชียนนู้เสียงดวินpolicy ละตู้ขันที่ขันไปสารันทากันเชียนนู้เสียงดวินอันนี้ policy ละตู้ข้าจูเอ็งมาบ่อยปุยสุยง่ายหรอวะมอนเมตชุดข้านี่ไม่นี่อันที่กันเจนี่มีนาอาศัยจะมาจะหาทำทักมาบวยปุยชุนจมวักปุระเรารำเลยสัลเลตัวเรียนบวยปุยตัวตั้มตะกอมกันเชฟกันนี่ให้ที่หาชวนไปสารันดาตุกขานเอ็นมาบวยปุยตัวอมเวลวันนี้ policy ละตัวทานะขานทลายเตค่ะโอเคไตละโชอเมชวนโฟนนัมเบอร์กันดาเฮียนสิตากังขานออฟฟิศส่งเขียนเอาแบบเบียกที่เร่งนี่ไอโซลอมแค่ไหนหรอวะสเตทปอนะปอมุนช่างช่างปอลุงเลยใช่ฮะforeign อมUSAจังเตปนนนลาตุรกีจังเตเดลีจังเตนนนลาเป็นคันเบียกปอเทเร่งกันนี่อีกค่ะหลอกเสตาอีละเฮตียง policy เฮียนตีปออิน policy มานักกะโลละตัวเตียงชวนปุงชัตักเตเนนกะโลละชวกตัวปนปนสิตากังคันลอนลาอินจะมีก็ลอนหลักจะให้มี policy เห็นกับ innovation นี่ที่ตะขาปุยตะขันโลเสียอีละชอเมข้าขันนี่พุทธเสนาอินสบายจังหวะลอเม